Chibai ule thazing August ni sang ni som ni panga in rin ni ani a Zoram ni usilo ngai tha ang u Nimin August ni khatsang ni som ni panga zir top ni khan ZPM Media and Publicity Department chuan Supply Department Office le kudam then khatan tloa Supply Minister Pubilal Chanjawale Department ho tu te malak na awangin mipui mamo bo fai tui al theile gas din huna thari le ti an thu chwa an tar lang Supply Minister Pubilal Chanjawan chak takin ma ala a Secretariat le Directorate nen phei khai rwal taka ma la in mi puin bo fai gas le tui al thei te an tlak cham lo nan thei to pan chwa a heng mi pui mamo zual din mun po hi an ngai ven renga hetianga tho ho na thata ka wang hian Mizoram bo fai che kol mek din mun po a tha a mi pui tan thlaphan na tura om lo ti an tar lang bok ZPM Media and Publicity Department thu chwa an tar lan dan chuan tuna bu fai che khol mek din mun chu hetiang hi ani Aizol West Quintal sanga zasari somsari pariat Aizol East Quintal sanga zasari somni pakhat Lunglei District Quintal singthum sangsari zaruk somli pakhat Nathial District Quintal sangli zaruk somsari paruk Champhai District Quintal singkhat zathum somni pakhat Siaha District Quintal singkhat zakwa somnga Longtlai District Quintal singni sangni zaruk som pariat Kolasip District Quintal singkhat sangriat zani pariat Mamit District Quintal singkhat sangriat zathum somli paruk Serchip District Quintal singkhat sangni zakwa somli pakwa Saitwal District Quintal singkhat zanga somthum panga Khozol District Quintal sanga zali som pali Zuang tui kudama Quintal sangriat zanga somli Tihian tun din huna Food Civil Supplies and Consumers Affairs kudama bu fai omzat chu Quintal nuai khat sing sari sang khat zasari paliani Hian thu chuan tar lan dan chuan oga sang ni som ni panga thla thleng hi food security semvek to ani a oga thla hian nan food security ami kat war le kat sen claim te chau pek tur ani to Food Security atang hian Quintal singa sangli zasari somkwa pariat le kezi somthum pathum hi thlatin nalak theya thlathum kwa ta kha semlo kani awangin August thla thleng hi lak to ani Open Market Sales Scheme atangin FCI dorani boka nimin August ni khatsang ni somni panga khan release order don theyan beiseya tin Open Market Procurement atangin arem chandan angin bo faila khomani boka tuna hian Mizoram mun tina bo fai din huna thari ani Monsoon stock hi phase 2 min tanani a thlasari thlariat stock ngai po hi February thla tang khan in buat sai lo kani a thlanga thlaru kho hi March thla a abak thali te thlathum te stock atul changa oma chu chu mei thla khan stock tanani Mizoram din huna that viau chuan thlani talda khol changa ombok chutiang chu June le July khan da khol nual bokani abikin kolasip hi kong thachin deuh hlekani awangin engzat nge an don theiti kudam tin zo fi ani a lungdai tlang dung hi a har sa deuh ti lawa chuan an don thei za ta tam tuna hian da khom me kani a December thla thleng dai tur da khol vek to bokani kong din munin du thua sam lo chungin tui al thei phur tu ten thei to pan chwa an chunga po kan lom hle ani tukin jing report a khan gas tak hi chu sem chwa rengani awangin stock angzong chuan soi kim vek thei ani lawa petrol le diesel po stock a tha a free sale thei vek ani ni zan July ni somthum pakhat sang ni somni panga a kon puya tanga aizol panalir thei lo chau hi za somthum pariat ani a LPG phur somni panga petrol phur som pakwa diesel phur somni pathum petrol le diesel phur pol parukan omani July ni somni paruka tanga August ni khat chungin LPG trip somriat panni borsing ni sangsari zanga somli pariat diesel trip za somruk pathum litar noi somni panga sing kwa sangruk
petrol trip za somruk pathum alo luta tui al thei phur tu driver fel le tlom ngai tak tak ti chunga kan lom hle ani hetiang hi ani awangin tukin po khan filling station zong zong deuh thaw a free sale thei ni in report kan dong ani ti in an thu chwa a hian an soya Mizoram Sorkar Department thok tu te lir thei nei tu te le khal tu te tlom ngai pol te Mizoram Police te sai rang kham rang le kon pui VC te chunga mi pui ta na anin pek na zong zong awangin ZPM chuan lom thu kan soyani an ti bok Nimin Khan, Task Force on the Regulation and Reduction of Compliances Burden Special Secretary KK Pathak le Member te chuan Chief Minister Pulal Duoma apisa a muin Chief Minister chuan an Task Force te malak na chuan India ram le Mizoram tan ra tha a thlena be sei thu alo shila Ease of doing business lama akai shwai sorkarin ma alak na tlang puite lo shilin kaldan thazo ko phot chuan atul anga insiam thatura anin pe reng thua soi KK Pathak chuan India rama sum don na te thamle tlang lon MSME lama adu ta na bultan na le mason zel na tur remchang siam tam chu an du berani thu soin India ram sum le pai din mun choi kan nan MSME chu chakzo ka kalti ran du a MSME mason na tur ran da poimo berti asoya building law ol samzok le mason na tho dona forest clearance ol samzok kanei ani theidan turte Chief Minister nen hian an soidun bokani Task Force Sorkar lai puin MSME te tana ol samzo ka Sorkar kaltir dan zong tura adinani a Cabinet Secretary chu Chairman ni in Central le State Sorkar kalphung siam that ngai te zirin atul anga in siam rem dan tur rot tu anni July ni somthum pakhat sang ni somni panga khan Odisha Khopuya Bhubaneswara Hotel Fortune Park Shismo a Indian Institute of Forest Management IIFM in Abuat Sai Green Climate Fund Readiness and Preparatory Support Phase 3 to LRNS Minister Pubilal Chanzovan Khwalian ni inaman puya Dr. K. Ravichandran, IFS Director, IIFM Workshop Wap Tu Chuan, Pubilal Chanzova Chu, Khwalian ni chunga workshop a atil tuan zak peile, uluk taka chinchia ngai te chinchia a, zona chatak tak te azot chu, fak omati thu soin, Minister ten hetianga ma an shrai pot chuan, kan ram hian mahun eng tak kan neya ni ti in, hetiang hi aton voi khat na ani thua soi. Minister Pubilal Chanzova chuan khovel sikle sa in thlakin ram thang mek ti angong na sa hle ti asoya Mizoram po kong sang sanga angong thu soin adolet dan turle adon son dan lo zir thiama ma lo lak dan turatan UNDP hnuaya GCF man dan tur zirchian na hun siamani chulom omati thu soin India Marchak State te tani mo Mizoram tan bi ke mo hetiang in ron khom na le in zirtir na hun hi neyani ve theinan kong dak sak turin Ministry of Environment Forest and Climate Change le IIFM ho tu te chu angen ngal bokani he workshop a hian Odisha Chhattisgarh Jharkhand, Bihar, West Bengal le Mizoram atangin Sorkar Department sang official te baka NGO engi moza tan tela IIFM Director Dr. K. Ravichandran chu workshop wap tu ani bokani MLA pani in kon puile sai rang in kar kong siam that me kan enfia ZPM Legislature Party in Raman na asiam angin kon puile sai rang in kar kong chelai siam that na tho me chu Minister le MLA ten ni tinan la in vil chok zela nimin zir top ni khan pu VL zai thanza ma MLA le pulal ram liana pa puya MLA ten he kong hi vil vele in kong twana na tho sang sai rang atanga kon pui thlengin an tlo chwa kani Puvi elzai thanza ma chuan Sorkarin tran takte in tranala a MPWD le NHIDCL te tho ho na po a thahle in ka hria manrua tu na chuan a thleng rui me ka alanda na chuan reilo te a mar thapa ngai takani thei to ka be se
thok tu te anin thla da lo ti kan hmu a kong chung changa hetiang taka sarkar company le mi puite tho ho na tha hi hriat tur lawang khopin ka hria ati Pularam liana lung lei sau bial tu MLA po in an soi ang le ka be sei ang ain kong ka mu tha a chilai tle ma zong la om hi an no kha zo huna chuan kong pa ngai takani thwai tura ka ngai na po an thok chaka mamo engkim deu tho chopani to awangin kaltlang theina tur kong kan nei thwai ka be sei PWD thok tu te nen po Chanchin engkim kan soi tlanga amuna kan kal chil tlanga engkim ate bera tanga alian ber thlengin malak na kanin hriat puyani atibok Rang tur zo bial tu MLA pulal muan puya punte advisor to CM ni bok chuan abial chung kho pathuma x-ray call chia thlak na tur MLA LAD fana tanga alei chu mi pui man theya install zo ani awang le hlotling taka x-ray po neya ni awangin lom thua soi Pumuan puya hian a MLA fan mangin biate CHC East Lungdar PHC le North Vanlai Phai CHC a te X-ray call thar alo lei sak to a X-ray call thar lei te hi biate a July ni somni pathum East Lungdar a July ni somni pali North Vanlai Phai a July ni somni panga khan install ni in X-ray po hlotling taka nei nga lani thil ti ngai sang sang har sa taka oma wangin install mai thei lawina om renga health minister pilarin puite health commissioner pu hlal eng moya IAS ba ka health department lama thok tu ten har sat na tam tak sutlanga chak taka ma an lak na awangin tuna hian install zo to ni in mi pui man theya pe felani ta ani Pumuan puya chuan hunrei tak har sat na sang sang awanga install lei thei lawa om to tuna mi pui man theya om ta chu lom omati thua soya health department lamin ngai poimo a har sat na tam tak pal tlanga x-ray call bun felani theina na thok tu te zong zong chunga lom thua soi bokani Pumuan puya chuan abial chunga CHC pahni le PHC pakhate x-ray call te hi rei taka chiat to awangin accident tok le damlo x-ray ngai ten ser chip le khozo lan pan je langai thina wangin campaign la ya alo intiam to ange in ama a an nei sa x-ray call che to aya call thazok MLA fana tangin x-ray call thar 300 mAh alei sakani Nimin Zing Khan Champhai South Bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga Chuan New Champhai Community Hall NGO New Champhai te akoma Champhai South le Zoram tan ZPM Sorkarin thei to pachwa zel thua soi MLA pu Clement ta chuan Revenue Office on lo tura bial mi pui le khotlang hruai tu te kan block hruai tu te deal na chu kan mi pui te aw o ani a hei hi ngen ngol takin kan Revenue Minister le CM te soi puin office hi kei fang tlanga son ni lo se heta hian din ni jok se ti ani a fan zong zong po sanction vek to ni ma se mi pui aw o ani awangin New Champhaya sak jok ni ro se an ti ta a alom om hle ani Sorkarin mi pui te har sat na hriat puya hetia ruwa man na asiam hi alom om tak zetani New Champhai hi Champhai kho pui than le zel na tura veng poimo pakhatani a tuihok luan kor pui tling siam tumna malak na kalmek po hi a hlot tlin ngei theinan tuna tanga bei tura kanin buat saya poimo hle ani ati a traffic a har sat na a om lo na turin Champhai ring road po duan me kani thua soya New Champhai chu kho than nan scope nei tha an ni zia le veng moi le veng pui ani theina tura mitinan poimo thua soi bok Champhai South Bial to MLA hi VC member te ba ka ZPM block right to te le mi thanem takinan joy o mani MPCC President Pulal Thanzara chuan Kerala a Christian Rongbol tu nan pani BJP firfiak ten dota an pu awanga manan ni chungchanga Mizoram Chief Minister le MP te an rong chuak ve lo chu van duai thlak hle a hriat thua soi
Nimina Congress Bavana an party in Koma MPCC President Chuan BJP Fir Fiak Tin Do ta Christian Rongbol tu nan pani Christian mi in le lui tir tuma an pu baka mishing ruk bautum anga an pu na chungchang thu buaya Central Congress right tu ten Christian Rongbol tu te thlawang hawa an aw chwa lain Mizoram Chief Minister le MP pani te chuan Christian Rongbol tu te thlawang hawin an aw chwak ve lo chu awan duai thlak tak zeta ringlo mi te zokin an thlawang an hau laia an ngoi reng chu apoi tak zeta ni ati a hei ba ka hian BJP President thar Dr. K. Chua po kaushan upani chunga hetiang huna angoi le si chu apoi tak zet ati bok Pulal Thanzara chuan Enchin Sorkar kan ron meka BJP President Pubei Chua chu Deputy CM ZP Eminanda ani lo chuan BJP Sorkar leimal somna an donarin om lo awangin Mizoram Sorkar chu sum le pa ya shekina om reng don ni inalang ati a chu wangin engtiklai ma BJP Sorkar sum mang ve du lo tur Congress Party sakho zalen na hum him du tu chu India Ramale Mizoram A SORKAR A NGAI ani ati Tlabung le tui chong inkar kong diak zual lai chu National Highway 302 ngai ven polin July ni somthum pakhat sang ni somni panga ni nga ni khan adin hun en fia in a hmuna an tlo Voin tlenga lir thei veiwa kan latan na jalebi kwal hi National Highway 302 ngai ven pol chuan an chairman tlangwal ming than sang aral te howatlo in lir thei veiwak te har sat na sut ya na ni thei nan malak dan turan rela hetiang mun hi oitlan ani awangin a chaklam ko la ina vongin a hno thin chu har sat na siam tu bernia an sha thu so in kong chung lang hno tu leivung chu pai fa ya ni a asira tuiluan na mu mal tak siam ani chuan an buai na zual pui chu sut kian ani mai thei tura an ngai ti an soi helai muna hian nimin thleng khan lir thei thren khat tangin anung lama lir thei dangkal tlang tora dana wangin khwaljin thanem takan tang khanga tlabung SDO civil pu Moses lalfak omatlaw po in lir thei tan thula rang taka pot chuak tur JCB da bel turin kong enkol tu te ashil ngalani Nimin chon hudar khat khan sub headquarters me hall ser chip hon na hun manani a program hi pukol trauma president sub headquarters ser chip in kai shwain Dr. Lalshiat Zwali ralte IAS chuan khwalian ni in hall hi a hongani he huna hian pulal machwana president central YMA chuan thu soin sub headquarters ser chipin hall thar thata kan nei chu central YMA chuan lompuina ahlan thua soya Assam Sorkarin an state chunga namdang omte no chwa tuma ma la mekin hemi chungchanga hian Mizoram kan lo in ve na nga ya phalna nei lo kan rama an lo lu lo na turin branch YMA tin ten strict taka malak ni se ati a rui lo chungchanga tha kan thla rim lova tran kan lak marpa tanga yani ati bok Mizoram Polytechnic ram lua man ram nei tua in chal hne na Supreme Court in cheng noi somriat pariat sing khat sang li petura alo ti to chu cholkar li chunga High Court a the lu turin Mizoram Sorkar a hriat tir ram nei tu laka Polytechnic principal in FIR a the lu ati top bok Zonet JB Tarlan Danin Supreme Court hian Polytechnic ram thubuai High Court angai tua that le that lo tur July ni somni pariat sang ni somni panga kha na ngai tua a High Court angai tua that rem ti ramlwa man petura District Court in lo ti to chu High Court a the lut phot turin ati thung Odisha khopui Bhubaneswara chamek pubilal chanzova FCS NCA le LRNS minister chuan nimin choma khan Odisha larsa Dr. Hari Babu Khambam pati chu Odisha Raj Bhavana ahmu
Puchan zawa chuan Dr. Hari Babu chu Mizoram larsa pani laya thahnem ngai taka atho thin na a lom thu shilin thalai na zong mek te ma khwa angai na le Mizo ten central screen rang kan mel ria ta kan man tang kai thei na ma alo lak to na a te lom thu shila tourism choi kan na Mizoram Chanchin le thalak bu ati chwa thin te chu a hlut thu shil bok Dr. Khambam Pati chuan Mizoram a omlaya alo buai pui ve thin compensation chungchanga har sat na omwanga National Highway 06 an na tho thei lo renga omte a ve thin thu le Mizoram Sorkar ngin na anga Central Sorkarin alati ngai lo ram nei tu te le Forest Department a compensation a peta chu lom omati thu soin tuna chuan chak takin kong siam po kalpuyani to abei sei thu soi Puchan zawa chuan Revenue Minister ani anga compensatory afforestation mun tur nasataka anzon thu shilin hei Forest Department lama hlan felani to thu Governor hi ashil Dr. Khambam Pati in thu aron angin Puchan zawa hian World Skill Center WSC atlo ngala WSC hi finishing school ni in ITI le polytechnic atanga zir chuak te le thalai na zong lai te trade chi rang an thiam na te ta hriam na munani WSC a hian mechanical engineering trade noaya vertical transportation te facility technology noaya air conditioning le cold storage te beauty and wellness te baka welding te anzira heng zirtir na hi za somria chu practical kalpuyani awangin zirlai te chuan thiam na tak takan neya hei wang hian na zon lama po company rang ten heta zir chuak te chu anin chu na sa hle thin ni in po Pinaki Patnaik Odisha Administrative Service Additional Secretary CSC chuan Minister hi ashila foreign ram rang le India ram mun ranga an hne na tanga zir chuak te chuan hlo thatak neya an tho mek thu a soi bok Puchan zawa chuan WSC chu Mizoram thalai te tan a om thu soin Mizoram a ho huna les de minister ne nan soiduna tho ho thei dan tur kong zona du thu WSC ho tu te hi ashilani Chonulama Puchan zawa chuan Odisha State Civil Supplies Corporation Limited OSCSC Office Tloin General Manager K. Sudarshan Chakravarthi IAS nen in Gomin Odisha le Mizoram bu fai mipui hne na semdan kalphungan soiduna Odisha chu bua anin tawdel baka NFSA hnuaya an bu fai sim tur po an state thar an lei thu pu Sudarshan hian a soyani Odisha a hian bu hum leya tanga herle shal thlengin Revenue Department te Remote Sensing Agency te Agriculture Department te Cooperation Department le OSCSC ten thokhowa system thata kan nei chu Mizoram tan po zir chiang se a thatarin thu Puchan zawa chuan a soya Mizoram Sorkar a ho tu sang jok te hne na a thlen tur thu a soi bokani Puchan zawa hian OSCSC Officer Command Center Control Room le Call Center te atlo ngal bokani Government Muma Middle School Amveng South Ami chu achunga po na sat ema wangin athom thatna turin bial tu MLA pu bilal chan zowa chuan rangwa bandel somni pali MLA fan mangina pe a July ni somni pakhat sang ni somni panga chomadar som le chan ve khan a IO in AMC Corporator Nula Christina Rolwa pui sai lo chuan a hlana Amveng South Local Council Member Tele ZPM Amveng South Unit Try to Tenan Troy o mani Nula Christina i chuan kanwa thuam chunga school rang mamo bial tu MLA hne na kan thlen te a hlot ling chho mek zela tuna hian school rang thom that na tho mek zel ni in zirna in te chu naupang te lu chak na turani theinan atul anga thei top chwa zel kan tumani ati a zirtir tu te po an na chu rong bol na tak anga ya naupang te tan thei top chwa zel tur le an har sat na le mamo te po a hne na thlen hre lo turina cha bok
nimin khan hachek bial tu MLA pu Robert Romo ya roi te chuan alo puan to angin nula Emily ramnun sangi BSc Botania top 8 chu laptop thatak pe in amalam hunatan du sakna sang berahlan nula Emily hi tuidam Aizol Welfare Chairman MS Lalrin nungan atroi omani Mizorama COVID-19 shikai panga mu tharani Mizorama COVID-19 shikai le kailo sample pasari endika tangin shikai panga mu tharan oma heti hian Mizorama shikai enkol lai parukan omme kani ruihlo tam tham tak police inan man Champhai police chuan July ni somthum pakhat sang ni somni panga ninga ni zandariat le minute somli panga khan lalmuan oma lunglei veng lai nia in soile kelal ompuya lungleng veng na thial nia in chal ne na tangin heroin hong som paruk gramza somruk pasari aritan man Champhai police te soidanin lalmuan oma hian heroin akin check gate hela kelal ompuya hian karina zuya police te hian check gate anlo endika a omdan le a phone mana tangin an ring hlela aru ka chui nan zuya check gate thlanga heroin aktu lalmuan omanen hian nang chingin an man zui ta ani heroin nei tua pu mi pahni te hi NDNPS eklo chana thubai siam sakan ni a nimin khan kota shwai ni in lung ina khung nga lan ni July ni somthum pakhat sang ni somni panga ni nga ni zan ve khan zanlai dar som pakhat le minute som nga a champhai atanga Aizol pantur taxi pakhat chu champhai police check gate a endik ni in taxi kong khar chunga tho ruk heroin hong somthum pakhat gram zathum somruk paliarit anman anei tu pu mi pathum anei tu nia pu mi pathum taxi khal tu si Zoram hluna biate tuna chaltlang li venga khosania in soile ami phur mi pahni lalnun zira le lal than moya Aizol chaltlang li venga cheng nia in chal ve ve chumanin nimin khan Champhai district court a shwayan ni a lung ina khung nga lan ni Champhai police ruihlo man hi a hloma ruihlo tolna commercial quantity atlin pha ka wangin anei tua pu te hi courtin thiam lawa chanti rani chuan kumsom aya tlem lo lung in tang tur le cheng noi ni thleng choi tura shem theyan ni tin nimin choma dar kwa le minute somli vel khan thingsai police chuan thingsai le cherhlun inkar new ngar chip kong pe nga 125 kenbo bike pakhat lo tlan chu an endika bike nunga chuang Mary kumsom ni pakhat Myanmar don khomi nia in soi kuta tangin heroin hong so man mana bike khal tu Isaac ro chung nunga Myanmar leisen khomi nia in soile an bike chumanin NDNPS ek mangin thubuayan siam sakani Nimin Khan ZPM Aizol North 1 Block Shwai 2 te an President Pulal Mangku ngasai lo ina an thukhoma CM Pulal du oma kai shwai ZPM Sorkarin kumni mel muwa ma alak to na a vo in thlenga minister le MLA te corruption a ming hliaw na nei lawa ma an la zel chu chuan oman ti thuan soi Epto party te chu Ministry of Road Transport and Highway in kumsang ni somni July ni thuma dai to konpui le khamrang inkar kong pui Mizoram PWD kuta tanga NHIDCL kuta hlan tura an lo ra man to kal zela kumin me ni somni pariata pulal du omale Ministry of Road Transport and Highway in NHIDCL Managing Director Hova ni som pangachunga NHIDCL 10 malatura antifel to ti shereng chunga Mizoram Sarkar le PWD Minister ti borban tuma mala a puin hria thiam haran ti thuan soi ZPM Aizol North 1 Block chuan anbial tu MLA puwan lalhlana le ZPM MLA 10 Zoram mi pui har satna hria a theitop chu akong pui siam that me kan vil chu an chuan thuan soya PWD Minister puwan lalhlanan achung kwa le taksa hrisel na da poimo masalova ramta na theitop a chwa chu chuan oman ti thu soin an thlop tlat zel don ti an soi
ZPM Sorkar chuan mi puihne na anlo in tiam to angin so thing ching tu te chu kezi khat cheng som nga zelin a lei saka so thing leile hral hi ZPM Sorkarin avoi khat ma chon na ani na chungin a fel fai viawa mamit secondary collection center ACC huam chunga so thing hral tur nei zong zong te po Sorkarin a lei zo sak veka Sorkar laka mi puyan lung oya an thlamuang hle ani ti in mamit so thing ching tu te chuan an thu chwa an tar lang mamit ACC huam chunga so thing thar chwa te chu February ni somni panga sang ni somni panga atang khan ZPM Sorkar chuan a lei tana kutna thok tu te chuan July ni riat sang ni somni panga thleng khan mamit ACC ya so thing KG noi khat sing ni sang khan zaruk som pali an hral mana mamit ACC huam chunga so thing hral thei lo emo har sat na to ke mo an om lo ti an soi bok mamit district chunga kutna thok tu te so thing hral tur la khom le abuai puina tur mun ruk ropui chip kang mun tuidam west phai leng mamit le rei eka Sorkar chuan secondary collection center abuat saya heng ACC paruka tang hian Sorkar in so thing kezinwai kwa sing riat sang riat zani somnga pahni aleya Sorkar in buat sai na atanga thlir chuan mamit district a so thing thar chwa atlem ma ama ani mamit ACC mai ni lo mamit district chunga tluang taka so thing ching tu ten an thar chwa ang an hral zo thei hi ZPM mamit central block chuan lom om kan ti a kutna thok tu ten an tho rim ra an tel lai mel hi mu nom kan ti a pulal do ma kai hrai ZPM Sorkar hi chan hai jok te dom kang tu ni zel turin du sakna kan hlan ani tin so thing leile hral konga mo phur tu government official le Sorkar ruat mo phur na nei te in pek na kan chuanga kutna thok tu ten Sorkar kal tlanga pathian mal som na an don zel thei nan thanem ngai taka na thok chun zom zel turin kan ngen bokani an ti Zonet buat sai Mizo Idol Season 8 nei ani dona teltum tetan application form lak cho angai lova virtual audition tour ni in mani zai live video Telegram app mangin August ni som panga atangani somthum pakhat chungin thon turani a thon na number hi August ni som palia puanzar turani virtual audition a hian Mizo hla chang khat le athunon a hanga sak turani a voi khat record a sak tluan par turani LPS buat sai Mizo talent nei turata na inpua cha na chuan a vor to pathleng tana he inti siak na tura hian category panga a om dona mi somsari anin ti siak don nia soyani Mizo talent 2025 hi August ninga atangani kwa sang ni somni panga chungin first round nei turani a August ni somthum sang ni somni panga zana grand finale nei turarwa manna siamani first round zan nga chung hian zan khata mi som pali zelanin lan thin dona anin ti siak na tur category hi singing dance instrumental music magic show le acrobatics a te thenani Mizo talent 2025 hi LPS arena folklena nei thinani ang khati zong kha tukina Zoram news kan ti chwa thei chu ni a ngai thatu zong zong chunga lom thu kan soye